Mu karere ka Nyamasheke ishyano ryacitse umurizo aho umugore yakase igitsina cy'umugabo babyaranye abana batatu, undi mugabo nawe asambanya akana gato arusha imyaka 52. Reka tubirebe uko bimeze. Engeneye Clementina w'imyaka 31 yataye muri yombi akekwaho gukata igitsina cy'umugabo we witwa Muberanziza Jackson w'imyaka 30, yamukaza akoresheje urwembe igitsina cyenda kuvaho, kabera bikoze mu ijoro ryo kwa 17 Gashyantare 2025. Engeneye afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Kagano mu karere ka Nyamasheke mu gihe umugabo we ari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Kibogora. Umukuru w'umudugudu wa Rambira witwa Sinumvabayo Simeo, ubwo ni mu murenge wa Kagano, yavuze ko umugabo yakaswe igitsina nyuma y'amakimbirane yagiranye n'umugore we, ngo aho yamusanze ku isoko rya Kirambo mu murenge wa Kanjongo barakimbirana. Hanyuma nyuma y'ayo makimbirane umugabo yatinye gutaha ashaka ajya kurara kugira ngo umugore atamugirira nabi, bucyari gushaka imirimo yo gutwara imizigo kuko yari umuhinzi ariko akaba anatwara imizigo. Hanyuma rero nyuma y'umunsi aboneye ko ataguma mu gasozi aza gutaha iwe. Uyu muryango usanzwe ubanye mu makimbirane akomeye kuko umugabo ngo asanzwe atumvikana n'umugore we, ngo akaba amushinja ubusinzi bukabije, ariko n'umugore agashinja umugabo we ngo kuba amuca inyuma, ari nayo ntandaro yo kwihimura akamukata igitsina ngo kugira ngo ajye areka kumuca inyuma. Ubuyobozi bwagize uruhare mu kubunga ariko bikaba iby'ubusa, bakagenda bakomeza gutongana ndetse no kugenda bashyamirana, dore ko uyu mugore atari n'ubwa mbere ahoteye umugabo, dore ko mu mezi 7 ashize uyu mugore yateye umugabo w'icyuma, yakimukubise mu itako aramukomeretsa, baza kubunga birakomeza, akaba rero yaje kubisubira. Umugabo rero yari yaraye mu baturanyi, yanga gukomeza kuraba mu baturanyi kwa 16 Gashyantare, yiriwe ari gushaka akazi, hanyuma aza gusubira iwe mu rugo. Atashye umugore we yanze kurarana nawe, ahita afata abana bose abajyana kurarana nawe mu ruganiriro, hanyuma nyine yanga kurarana n'umugabo. Umugabo rero yaryamye agaramye, ngo yari yambaye ipantaro n'akenda k'imbere. Umugore we yahengereye yasinziriye, aromboka n'urwembe asatura ipantaro n'akenda k'imbere, afata igitsina aragikata hafi yo kugikuraho cyose. Umugabo wari wasinziriye cyane yicaye abona amaraso ari kududubiza, igitsina cyenda kuvaho, yendaga no kugikuraho akakijugunya, nuko yahise ashidukira hejuru. Abana bato nibo bahise batabaza abaturanyi, hanyuma baraza baratabara, dore ko uwo mugore ngo yashaka no kwica umwana muto wabo. Bahageze rero basanze inzu yuzuye amaraso yuzuye icyumba bararagamo, yageze no muri saro, hanyuma bamuha ubutabazi, bahise bamujyana kwa muganga avirirana. Ubwo ni muri iryo joro yageze ku kigo nderabuzima ahabwa ubutabazi bw'ibanze, ahita yoherezwa ku bitaro bikuru bya Kibogora. Muri uko kujyana umugabo kwa muganga, umugore yahise abacika, gusa yaje gufatwa mu gitondo cyo kwa 17 Gashyantare 2025. Uyu mugabo yaganiriye n'Imvaho Nshya, avuga uburibwe yahuye nabwo, avuga ko uwo mugore yakase imitsi yose, akaba ari kwitabwaho n'abaganga bakagenda basanasana, ngo ariko kuko yakase imitsi yose afite ubwoba yuko atazongera kuba umugabo kundi kuko uwo mugore yamuhemukiye cyane. Avuga ko umugore we akunda kumwanduranyaho cyane, akagira n'ingeso y'ubusinzi no kumuca inyuma, aya nabyo byanatumye batongana. Hanyuma uwo mugore arihimura amukata igitsina hafi no kumwica. Nubwo babanaga mu makimbirane, ubuyobozi bwagendaga bugerageza kubunga, bakaba bari no ku rutonde rw'ingo zizasezerana vuba kuko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyine ubwo uwo mugore agiye kujya mu munyururu akaba anahemukiye umugabo, ubwo ibyo gukomeza kubana bikaba birangiye nabi. Icyo amategeko ateganya mu ngingo y'114 y'itegeko 59 akarongo ka 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko 68 akarongo ka 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese wangiza imyanya ndangagitsina y'undi aba akoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Ubwo uyu mugore rero ubwo agiye gufungwa burundu, abahemukiye umuryango, abana b'imfubyi, umugabo n'ababaye ikimuga, ngibyo ibyo gushaka nabi. Ariko bino bikanashimangira yuko abantu iyo bafitanye amakimbirane n'ubundi gukomeza kubunga kandi babona yuko ibintu bidashobotse nta muturambye uburimo. Tugumye aho rero mu karere ka Nyamasheke no hari umugabo w'imyaka 58 wasambanyije umwana w'imyaka 3 n'amezi 4, yitwa Mpakaniye Eugene, afite imyaka 55 nk'uko twabivuze, no mu mudugudu wa Mwiyando, akagari ka Gashashi, umurenge wa Karengera, muri ako karere ka Nyamasheke. Akafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu karere ka Rusizi, akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 n'amezi 4, aho bishobora kuba byarabaye kwa 28 Mutarama 2025.
uyu mugabo rero afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu karere ka Rusizi, yafashwe kwa 17 Gashyantare 2025 nyuma yo kwamenyekanya amakuru y'uko uyu mugabo akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 n'amezi 4. Amakuru yamenyekanye kwa 13 Gashyantare 2025 ubwo umubyeyi w'umwana wasambanyijwe yari ari kumwoza, umwana akamubwira ko ababara cyane, yamubaza icyo yabaye akamubwira ko ari ukubera uwo mugabo, akamuvuga izina. Mukarukundo Tereza umubyeyi w'uyu mwana yahise yirukira kwa muganga ajya muri Isange One Stop Center kugira ngo barebe ko umwana yaba atarasambanyijwe. Baramusuzuma basanga yarasambanyijwe. Kugira ngo bibe, uyu mubyeyi yavuze ko yari yagiye ku isoko ajyanye ibijumba, hanyuma asigira umwana we nyirakuru. Hanyuma mu gusigira umwana nyirakuru ngo imvura yaje kugwa, Uyejene wahingiraga uwo mukecuru yaje gusigara mu rugo mu gihe umukecuru yari agiye gucyura ihene. Hanyuma amusigira uwo mwana w'imyaka 3 n'amezi 4 agira ngo amusigiye umubyeyi. Hanyuma ngo Uyejene asaba uwo mwana kumuryama hejuru, nuko yamusambanyije amutegeka yuko ngo atagomba kuzagira umuntu abibwira. Uyu mugabo rero wahohoteye uyu mwana nabihamywa n'urukiko kubera ko yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, nta kindi kizabaho, azahabwa igihano cya burundu. Nibyo dore mu bindi biganiro.